Srpski inat, dobrodošli. Lider Ukrajine Volodymyr Zelenski izneo je predlog za poboljšanje pregovaračkih pozicija. Po njegovom mišljenju, udari krstarećih raketa duboko u Rusiju, pre svega po Moskvi i Sankt Peterburgu, će naterati Putina da prihvati uslove Ukrajine i sedne za pregovarački sto. Odgovor Moskve usledio je momentalno, a on je bio brutalan. Ukrajini je isporučeno više od 100 raketa i više od 100 dronova na čak 15 oblasti, uključujući i Kijev. Usled tog udara veliki deo Ukrajine ostaje bez struje, a neke oblasti i bez vode. Ukrajinski mediji javljaju kako je teško izračunati broj nanetih udara zbog njihove masovnosti. Međutim, nisu bili napadnuti samo energetski objekti, iako je na njih izvršen glavni napad, već i aerodromi i skladišta sa tim istim raketama dugog dometa. Lako se vidi da je većina ciljeva pogođena u zapadnoj Ukrajini, gde se nalazi zapadno oružje. Pored toga, prema nekim izveštajima, aerodromi sa F-16 raspoređenim u Ukrajini mogli bi da budu gađeni u blizini Ivano-Frankivska.